Listen, can you teach me some more Sinhalese, please? Yeah, sure. Okay, how do you say, or what's your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? Oyaga nama mokada. මොකක්ද? Mokada. How do you say, I'm hungry? මට බඩගිනි. Mata bagadini. මට බඩගිනි. Bagadini. Magadini. Not බඩගිනි. බඩගිනි. Maga bagadini. මට බඩගිනි. Mata bagadini. බඩගිනි. Bargini. බඩගිනි. Mata bagadini. Not බඩගිනි. මට බඩගිනි. Mata bagadini. මට බඩගිනි. Mata bagadini. බඩගිනි. How do you say, I love tea? මම තේවලට ආදරෙයි. තේවලට හරි ආදරෙයි. Mama? තේවලට Tevada? තේවලට Tevadata? we say තේ Te. තේ Te. තේ Te. තේ Te. තේ Te. මම තේවලට ආදරෙයි. Mama? Tevadata? Adore. Very good. Okay. How do you say, I love you so much? මම ඔයාට ගොඩාක් ආදරෙයි. Mama oyate kodagare. Very good. See, you know that. How do you say German girls are beautiful? ලංකාවේ කෙල්ලෝ හරි ලස්සනයි. Lankavikello? Dennan tatte Lankavikello?